Ah, kepakai pena kawan. Tunai ini. Sumber yang anu kepakai pena. Di kanu sumber yang importantnya suluhur kasarannya oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sama ya. Nayap mana abdi tamer kanon na pemaghad sa mga pagumra sa mga Muslim pemaghad sa giyang kayaragon. Naiman to na sisita no ay sisita no sa Mekat, gibutal Mekat. Katanya sor ko aro ko mga dato, kata sor ko mga bae. Sama na mga buto kanu sana street kan no. Nana ilan yun san, sikiyante. Abdas sudah ada abdas ya, sudah ada abdas yan, aku pakai adi dan maga bedas. Kata ng mga bangsami, giyang kai buntala mekat. So tigdan wadi kawaan ng mga kadi gira pagatsira. Giyang buntala mekat. Sira. Ilan ada diri tu. Penimatan no. Giyang buntala giyang kai mekat kasi sa mga kadi apa man na. Kailan siya. Sudah tahu mga sumber ata. Kepakayaw ng tanda sa sunat. Kagi pa man na sunat al-wudu. Ate so sulda mikat sa daurat miya hamamai. Mga adat. Masya Allah. Panganian ni wa albudan sa mga bangsa niyo. Mga bangsa niya wa pemagat sa ragu. Sama na nagi solda mikat. Yung mikat na masjidun na katan so di pagbedasan mga dato. Aja. Nah, mam no, marah. Kalas, bas tarik pakai yak. Bas yak. Pas raya. Ate yang yang masjid. Ate yang masjid. Ya apa kebedas kan no? Ate yang masjid. Ate yang masjid kata semua Muslim apa maghaj, pemagumrah sa yang kaya gawi. Ate na inapaman na sabutan ni wa ipagap di tamirakan waya mga bangsami ka antanop katawi sa panaguntaman nagupaman na pilay niyo subetado mga pagari niyo mga Muslim sagyang kaya kapo maghajira na so mga bubay na musallan nisa'i. Ano si pres? Ano sini isu naki-pres ka sa kanya ni Matauro no? Katos kanya no? Nayawan ni ubit no? Bismillah. At yasiran. Gib metuan sa miqat. Ayang arana yan na Dhul Hulayfa. Miqat mga tawa. Taga Madina gusto mga tawa. Sisiran sa Madina. Ada ndak ko ano, sambo yang ngasih mga bae. Ano kanuan, ano sa mga padiyo? Itu mas gitu. Wah, mas gitu. Awal. Kepakai. Antara siran mana ya? Oh, sumingan doon sunat. Antara siran makanya Jumatan no. May kapakaya suko katawan yun na labay kanud ni man to. O di panaro kanud sa kuha na may kami pang do para sigurado. Hataya susul da masjid sa giyang kaya Dhul Hulayfa. Masyaallah. Yakalala ini masjid. Mga Muslim, masyaallah. Sa mabuto man na mga bangsami, pamana dia di sasambayang na namarataw batano sila na video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.